Pletok. Bir pletok. Pletok bacanya. Pletok, oke. Pli katanya. Halo semua. Apa kabar? Very small. Sangat kecil kalau ada. Mbak Tina Bules Adventure. Halo semua. Apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, Hari ini Mbak Tina boleh dan Mbak Ana boleh mau coba minuman baru. Because Ana, last time you asked me, you told me you don't want to try only food, but you want to try drinks as well. Yes. Jadi Ana kemarin ceritain pas makan durian, dia bilang nggak mau cuma makanan, tapi dia mau minuman juga. Ya udahlah, saya dapat minuman, saya belum pernah coba juga. Minumannya sangat unik. Saya sebenarnya I'm not sure at all kalau saya bisa minum itu, tapi kita pengen coba. So the drink, it's called beer pletok. Oke. Bagus, Ana udah ingat namanya bir pletok, tapi namanya beer but it's not beer. It doesn't have any kind of alcohol. We're not sure if we will like it. Jadi bir itu. But I ask you about good drinks, not about that, okay? But you don't know if it's good or not. No? Cuman kelihatan nggak terlalu enak. Dan ada banyak jahe, kita dua-duanya nggak kuat minum jahe. Are ready or not? Yeah, I'm always ready. I'm always ready, dia bilang. But this drink, I heard, it's good as well to drink it with ice. You want with ice or just With ice. with ice? Jadi Ana pengen coba pakai Panas. es. Katanya lebih enak pakai es. Jadi kalau pengen lihat reaksi kita minum bir what? Bir pletok. Bir pletok? Bir what? Bir Pelatok. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Dia bilang pletok, aku bilang pletok. Pletok. Bir pletok. Pletok bacanya. Pletok, oke. Pli katanya. Gimana caranya minum ini ya? Ice, put bir pletok. Terus, Oh gitu. with ice after put bir pletok. Ya. So Kata Mbak. Yes, we want to try, please. Tuh, mana bisa bahasa Inggris luar biasa. oh. Amazing. Satu. No, Sure. no, very small. Yeah. Very small. Sangat kecil kalau ada. We will try from one, okay? Ya. Jadi kita mau coba satu lagi. Yeah, Little ice ya. Little everything. Little beer. Ini birnya ya? Tuh ini birnya, ini botolnya. Beautiful. No, beautiful. Cantik botol. No, ini di gelas. Oh, dan we have plastic. Romantic. Boleh satu lagi biar kita. Ya. Oke, jadi kita we are the food couple. And today drinks couple. But it doesn't. It smells like cat. Like Really, Ra? Baunya kucing benar. Right? Yeah. Oh Mamma Mia. Tapi yeah, let's try. 1, 2, 3. But it's not bad. No, it's not bad. Just It's very I like nice. Ginger. Jadi So strong. dua-duanya kita
kepedesan jahenya, tapi rasanya enak, ada manis. Tapi rasanya di dalam mulut enak banget, tapi habis gingernya hilang. It's like madu ya. Very nice. Bukan ini. Oh, kayu manis. How it's called? Cinnamon. Cinnamon, yeah. Oh, black. This is nice also. Everything it's like very Yeah, and very good Nice. to healthy ya. Oke lah. Jadi ini enak, cuman jahenya pedas. So it's so good. Yeah, It's nice. but I don't like ginger. Kita sebelum takut banget coba. Yuk kita habisin, mau. Oh, I'm feeling like woo. Kalau cepat minum, enggak merasa, but if you drink it fast, then it's not gonna be so strong. Yeah. Jadi aku minum cepat tuh. Ana nggak terlalu suka, tapi saya lumayan suka. And it's called beer without alcohol. Very healthy beer. Yeah. Empty. Enak, tapi So strong. Ginger. cuman itu jahenya Fire. pedas. Fire in the house. Yeah, Fire in my body. Tapi enak sih. Girl is on Rasanya ada fire. banyak bumbu. Sangat enak, tapi cuman jahenya begitu rasanya ya biasa jahe. Tapi sehat yang Mbak ini kalau minum. Healthy, very healthy. Tuh, saya tanya pakai bahasa Mbaknya balas bahasa Inggris. Makasih, ini berapa Mbak? 5.000. No, oke, we give 10. Karena kita minum berdua, kita kasih 10.000 ya. Makasih, thank you. Makasih. Wah, jadi ini much better than my expectations. This time is true. Ini enak tuh, ini ada isinya di dalam adalah ini banyak bumbu, enak, manis. Cuman jahenya unik karena kita di Eropa we don't really eat this how it's called jahe. Ginger. Ginger. We don't really eat ginger at When home we are like sick and we Sick, drink yeah. ginger with lemon. with lemon ya. Tapi biasa kalau di Rumania, for example, saya sebelum ke Indonesia saya belum pernah coba. Kok? Ginger. Ginger. Saya tahu di bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris lupa terus ginger. Jadi saya belum pernah coba sebelum ke Indonesia. Have you tried ginger before coming to Indonesia? Yeah, of course. in I Russia we have haven't. ginger. I think we have two, but my parents just didn't give it to me. My parents, my why you family didn't always- give me? Thank you, grandma. My parents haven't gave me ginger before. But thank you for not giving me because I don't really like it. Yeah, it's so But good. tapi campur begitu enak sih. Jadi kita rekomen, saya yang rekomen bir Plutok ini. Indonesian people like tolak Tolakangin. You will like it, sure. Aha. Tapi tolakangin sih enak, saya udah biasa ya, tapi lama banget tolakangin ya. Tapi sekarang udah biasa karena harus badannya langsung enak habis minum itu. Semoga habis minum ini enak juga lagi badannya. Tuh, anginnya mulai keluar. You're jalan-jalan, you're ginger. Oke lah, begini kita hari ini ya. Ana udah mulai. Kalau suka video ini jangan lupa Subscribe like dan komen. dan loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.